Ukiona kwenu kuna cycle fulani, wachana na familia, kwenu kwa nyumba yenu, kwa ndoa wewe na bwana yako, kuna repeated cycle. At last year mwezi wa 8 tulikosana karibu tuachane. The other year mwezi wa 8 tulikosana karibu tuachane. Mwaka huu mwezi wa 8 ukikaribia tumeanza hatuongeleshani. What does that tell you? Ukiona repeated cycle, mnapigana na jambo la kiroho linataka kuvunja ndoa yenu. Si lazima uote. Ukiona hiyo cycle, wewe jua. On the same, ukiangalia uone kwa sasa kwa familia yenu, ndoa za kwenu kunaendaga hivi inavunjika, inaanza hivi inavunjika. Usifikirie juu umeokoka yako haiwezi vunjika. Lazima utumie wokovu wako kushinda hiyo roho yenye inavunjaga ndoa. So study, andika hapo, study patterns za marriage in your family. Angalia your sisters, angalia your brothers. Ukiona kuna kitu kiko common na hizo familia, ujue hata yako lazima uipiganie, otherwise you suffer the same destiny na wale wengine.